luat me yomoro manan latingu nuone honorable boss go team pare mama tui yini wini duara winya ki social media dinara biro kangulu nyiglo kikome buri anga koni cha uramo irama chero kanamo kiburu ni wora chiwo be pale yomoro wanga penyo ruli tere dina biro mamaka kiburu komberi chama ni atika loke noa okay donc ana be chero kamini wo nyiglo me akiki amirite iri mabe ya loke ene bikonyi luak me yomoro wamirni wafoga mente beweka one bidi kuch maudu ginoban Uganda ene ye weko action kumweki mo biashara time kids stability kuch mawati kwere Northern Uganda ene ye weko buruwa tika teach mate mene negi lako kwogi mero pi buru mapelo wachikomu luak me yomoro kuch mawati kwere ene ye kumbiru weko one ikumalame Uganda waworo diwo kidichen koro ki bus koro ki taxi koro ki boda koro ki special hires waworo diwo bene pikuch matie peace stability himadon tiga diyo wan ma wagamento mogo niginidia diwa ene ye chan ma wati kwere ya chuli ni chan madot donc chan ni eni wan pewtwer burmu chan kituan ngom ma wati kwere chingwa wan pewtwer burmu chan kiluak lutira chuli makijenye ni git lutela ma wayero kikare wan pewtwer burmu chan wan burmu chan ni nin yin ngomwe meti yumoro peki don yul lutela umiru kukonjuruwa ki avenues makelo income itin lutela aya wano report ni ngaruma ni kichwale kipala kai so security umako ngaruma ni kichwale kipala security umako enne yugamo ne kanyim Ilientawa yipotana ni kau nena wuri kinuo ana dugu machalo na tela wege ken so no security kieme nene la tela ka wuro na tela kikwako kumanda ana miru wiko ukinok mo moke eni Amerika kone ukejo